First Ex-UPLA Martyr Memorial Prize Money Football Tournament kapaman po. Balipatar Sports Association Playground Rongkimi Pathu Klamalong Ex-UPLA Welfare Society Bokajan Regional Committee Tumpen Pater Piponsi. First Ex-UPLA Martyr Memorial Prize Money Football Tournament 2025 Kachapati kapaman po na mayalong Manpeng Aluhisar po Chief Guest PDL Ex-Chairman KLNLF Ahin Pensi Chatongdun. Lapen Guest of Honor Tumpen Kachatongdun Wesley Terang Ex-Chairman UPLA Nikonjo Kathar Ex-Commander-in-Charge UPLA and Member DMB Langmingde Ex-Deputy Commander-in-Charge UPLA Nasing Ronghang Ex-Secretary BSA Jameson Timung President SACC Tumpen Chatongdun. Lapen Rongasar Rupasar Sarkari Gangbura SGB GB Tumpen Chatongdun. Patumi First Ex-UPLA Martyr Memorial Prize Money Football Tournament kapaman po ng kok kidamtang aporahot karbi kheilong re parman kachurai kompon thengji aphan pu karbi kheilong wi anogbe to UPLA asong amen pen nang chasong bom wang bomahot khe anogbe atum bangkrip ho atum kheilong re parman mithang apran amui chipi pensi arnam arnialong kidumtang atuma men pen First Ex-UPLA Martyr Memorial Prize Money Football Tournament paman ponlo. Khenong be karlitang atum karjong harchi arna marnialong do rengmidu nangji aphan pusi Ex-UPLA Welfare Society Bokajan Regional Committee Mepu Chesong Be Jensing Terang Kongchun Bang Lapen Ajay Shyam Finance Secretary atum pen Birta Nangkidu. Patumi Kachapate Kenglong FC Goal Pli Songajan FC Goal AC Chipiponsi Kenglong FC Tun Kethek Munakajok Goal Kithom High Pontatlo. Patumi opening match in Samjin Pen Kachapate Pachun Ponlo. Balipatha Pen Jatna Singh Bay News First Caribbean Law. Nilitum Ex-UPLA Song Dutik Sek Pangke Dak Nilitum La Bangkrip Hone Kortidu Alang Tum Kay La Penlonggi Apan Kaching Hona Joni Pen Dak Chitiming Pat Kichek Pen Kisu Kachilong Pen Kichitum Tadu Dak Police Army Tum Pen Kachiku Hood Iliamu Kichu Pen Kichinang Tum Tadu Asela Son Thotsi Lahai Bangkrip Ho Korti Tum Dak Karbi Anglong Matikarbia Long Ri Apan Kay Apan Kaching Hon Pen Alang Tum Hili Pen Hilirong Rang Pen Achisong Dunlo Alang Tum Ko Ani Alang Tum a sacrifice Aputak Pininil Tum Song Jut Etlo Disben Kuri Etlo Kaddo Kavini Tum Chok Eta Pisami Ilitum Dak Ex-UPLA Podat Kali Ilitum Kaddo Kavi Karbiamo Arat Atum Stame Alang Tum La Bangkrip Ho Akorti Tum a sacrifice Alam Aputak Bang Ilitum Tingin Nangni Pula Bangsu Ki Mang Pen Ponsi Ilitum Pini Dak Ex-UPLA Welfare Society Pudolo Dak Regional Committee Stame Dolo Kasi Dak Bogajan Regional Committee Ahin Pensi Pini kechengsi ang deng labangsu UPLA Ex-UPLA Martyrs a Memorial Prize Money Football Tournament bakhe kibipon lo labangsu kibipon alam thegi kapre kalilu mane da katto kabi non la so ki pathu pen punon mate kothot lana tum media athu pen same katto kabi karbeong arat atum phastame dak la bangkri pho akorte tum a sacrifice alam katto kabi Karbiang arat tum same chini nangi la panil tum mo muta phuki mo long ta mate tum history long ta alang tum han teng ni konong ni kula bang so timang pon pensi ki pathu ako puthot mathadam putte ki pathu nil tum ki bipon ku bangke nona por ke e tum mon sama to war long si do lo si mon sama long pulote dak ki pathu pustame dak bangke iyo ki phan pen cheng lok ki pathu anat ki paprang thekji pu pen cheng lok dak do ulo ki mang mane mission atowaru pusini tu mathadam pensi la football ke pathu labangsu kechengsi labangsu angdeng kibi pan sini tum step deng pon lanjol labangsu ki pathu puthak labangsu ke pathu padugla nun ki first lang start la pining si first lang aku labangsu ni tum kimat hakela ingdeng ki thombak ni tum biji pu la si pining ke dak bali butharang kang lo la si lason thak si non muning bang ke bukulia lom sini tum mane central karbiang long lom sini tum kibi phansi matha pon lo difu pone bukulia pone mate aku puthot ki ju siang deng third angdeng bang ke la ke ni tum pu west ni jang nasi ni tum kipon nasi kipon ni phansi ni tum matha pon na penno la bangso ka chupati long enike kwan bak atim dolos dake nele tum mane by system pa pinji pusi ni tum ba dake team khitro ne hangkon
Asin nona bang ki kechengsi lo lagi first round po, second ki quarter lo, semi final lapen final lapen dali. Round tibag do po.